as a weapon. But the Ukrainian people continue to inspire the world. I mean that sincerely. Not just inspire us, but inspire the world with their courage and how they have chose the resilience and resolve for their future. And the American people have stood proudly with them, Democrats and Republicans, together with our allies in Europe and Japan and other places, to make sure you have the financial, humanitarian, and security assistance that... Let's a bit on the beat. Yes, ikaze kuri mwese. Iyi ni Waka podcast. Nkaba nizera ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri Perezida Zelensky. Tugiye kurebera hamwe na yahe makosa Zelensky na leta yiwe bakoze mbere yo kwinjira muri iyi ntambara, nibihe byemezo bitari bizima bafashe mbere yo kwinjira muri iyi ntambara. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast. Tudatinze rero kwikubitiro nge ndasanga abanya-Ukraine na Perezida wabo Zelensky amakosa atatu bakoze. Irya mbere bizeye cyane abanyamerika barakabya, irya kabiri bibeshye ku gaciro ka Ukraine mu maso y'abanyaburayi n'abanyamerika, irya gatatu mbona ko ari ikosa rikomeye cyane, bibeshye kuri Vladimir Putin, Perezida wa Federation y'Uburusiya. Nkuko mubizi rero intambara zose iyo zigiye kuba habanza kubaho ubusesenguzi, hakabanza kubaho kubyiga, inama zigaterana, abanyapolitiki bagaterana, abagisirikari n'abanyapolitiki bose bagahura bakabyigaho, hanyuma bagafata imyanzuro. Nkuko mubyibuka rero icyateye iyi ntambara ni Ukraine gusaba kujya muri NATO. Abarusiya bakaba barasabaga ko Ukraine yahagarika uyu mugambi, ndetse bagasaba n'abanyamerika kubizeza ko iyi migambi ya Ukraine yo kwinjira muri NATO igiye guhagarara. Ibi rero abanyamerika ntabwo bigeze babikora, bakomeje gushuka Ukraine, bakomeza kuyishuka no kuyizeza ko bazayishyigikira, bazayiba hafi igihe cyose kugeza igeze muri NATO. Ibi rero bikaba bisa n'ibyabereye muri Georgia. Murabyibuka intambara yo muri Georgia yabaye muri 2007, aho Shakaviri wayoboraga Georgia yavuze nawe ko ashaka kwinjira muri NATO, ndetse atangira na procedure zo kwinjira muri NATO ashutswe n'aba banyamerika. Mu magambo yabo bavuga ko bamushyigikiye, ko bashyigikiye Georgia ko nayo yakwinjira muri NATO, ndetse ikaba yajya no mu bumwe bw'Uburayi. Ahangaha rero intambara yaratangiye, Vladimir Putin yambutse imipaka ya Georgia n'ibifaru. Abanyamerika ntabwo bigeze bahagaragara, nta n'ibifaru, nta n'imbunda, nta n'ikibahaye Georgia yasanze iri yonyine igomba kwirwanaho, bayicamo ibice, igice cyayo kimwe bacyomeka ku Burusiya. Nkuko mubizi Ossetia y'Amajyepfo yometse ku Burusiya. Uyu nguyu rero wayoboraga Georgia nawe icyo gihe yavanweho, hashyirwaho ushigikiye Abarusiya, akaba ari nawe ukiyoboye Georgia kugeza uyu munsi. Ibyo rero nibyo biri kuba muri Ukraine. Uyu nguyu Zelensky nawe yizeye abanyamerika cyane, arabizera cyane, arakabya, kuko abanyamerika banze kwemerera Abarusiya cyangwa se kubaha garanti ko abanya-Ukraine batazinjira muri NATO, kugira ngo Abarusiya be kwinjira muri iyi ntambara. Bakomeza gushyushya no gushuka ubuyobozi bwa Ukraine cyangwa se Zelensky, bamubwira yuko bazamushyigikira, agomba gukomeza guhasoringa akazagera muri NATO. Ibi ngibi rero bigeze aho bidashobora kwihanganirwa. Murabyibuka uyu nguyu yanze kugaragaza ko Ukraine itazajya muri NATO, avuga ko NATO igomba kwinjira mu bumwe bw'Uburayi, ndetse avuga ko Ukraine igomba kwinjira mu bumwe bw'Uburayi, ndetse anavuga ko igomba no gukomeza inzira yayo igana muri NATO. Ibi rero byagezaho Abarusiya badashobora kubyihanganira, bambuka imipaka ya Ukraine n'ibifaru. Murabyibuka aba banyamerika nta kindi kintu bakoze, bahamagaye Zelensky baramubwira bati reka tukoherereze taxi ucike. Uyu Zelensky aravuga ati mu mpimbunda nihagarareho. Bitandukanye no muri Georgia, uyu nguyu barazimuhaye, baravuga bati reka noneho turebe ko uyu nguyu yadufasha guca intege Uburusiya. Nawe yibeshya ko
support bagiye kumuha ari yo kumushyigikira, ntiyamenya yuko support bagiye kumuha ari yo guca intege Uburusiya. Abanyamerika barabizi ko iyi ntambara umunya-Ukraine atayitsinda, ari nayo mpamvu badashobora nabo kuyishoramo, kuko babizi ko Umurusiya afite ubushobozi bwo kuba yarasa muri Amerika ahariho hose. Umurusiya afite ubushobozi bwo kuba yababaza ibihugu byo muri NATO. Iki rero kikaba ariyo mpamvu NATO yatereranye Ukraine, ikaba ubungubu ibashukisha udutwaro tw'amafuti. Iki ngingo ya kabiri rero twavuze ni ingingo ivuga kuri aba banya-Ukraine bibeshye ku gaciro ka Ukraine mu maso y'abanyaburayi. Nibyo twavugaga, abanyaburayi bakomeje kugaragaza ko bazashyigikira Ukraine, bakomeza kugaragaza ko bifuza ko Ukraine yakwinjira muri UN. N'amagambo ya Zelensky mbere yuko intambara itangira, Zelensky yavugaga ko Ukraine kuva imyaka yose Ukraine yagiye iba ingabo ikingiye Uburayi. Avuga ko intambara zose zagiye ziba mu Burayi zagiye zibirinduka bihereye muri Ukraine. Rero akumva ko Ukraine yari ifite agaciro gahambaye mu maso y'aba banyaburayi, akumva ko babakeneye cyane muri European Union. Ibi rero byatumye uyu Zelensky yibeshya ko abanyaburayi igihe cyose azaba yinjiye mu ntambara n'Uburusiya, intambara bazayifata nk'iyabo. Ikindi kandi uyu Zelensky yifata nk'umuntu uyoboye igihugu cya demokrasi, kandi akaba yibeshya ko abanyaburayi bashyigikiye demokrasi, akaba yibeshya ko abanyaburayi bazamushyigikira kubera ko ari umuntu ufite ubutegetsi butorwa bitandukanye no mu Burusiya, aho usanga umuntu umwe ayoboye igihe kirekire ari demokrasi itandukanye n'iy'abanyaburayi. Ibi ngibi rero Zelensky yabyibeshyeho, yibeshye ko intambara niramuka itangiye aba banyaburayi bazarengera igihugu cya demokrasi. Ibi ngibi rero ntabyo yabonye, intambara yaratangiye, abanyaburayi arababura, baramukatira burundu. Inaho tujye ku ngingo ya gatatu. Uyu Volodymyr Zelensky yibeshye cyane kuri Vladimir Putin. Zelensky ntiyumvaga ko Putin yatinyuka gutera Ukraine, ntiyumvaga ko Putin yatinyuka gutera Ukraine, kuko yumvaga ko Putin yahabuka amagambo ameza abanyamerika bagiye bavuga yo gushyigikira Ukraine. Bumvaga ko Putin atatinyuka amagambo meza abanyaburayi babwiye abanya-Ukraine, kuko niba munibuka mbere yuko abarusiya binjira batangiza ibitero byabo muri Ukraine, Amerika yatangaje yuko aba barusiya bari kwitegura ibitero muri Ukraine. Uyu Zelensky abatera utwatsi, arababwira ati ibyo ntibishoboka, mwe gutera panike mu gihugu cyanjye, abarusiya ntibatinyuka kwambuka imipaka n'ibifaru byabo. Ibyo rero byarabaye. Zelensky arumirwa, yifata ku munwa arumirwa, kubera ko aba barusiya barambutse, bambukana imbaraga, bambukana ubukana bukomeye. Akoze kuri telefone z'aba banyaburayi, akoze kuri telefone z'aba banyamerika, bose ahubwo bakamwemerera ubuhungiro. Bagize Imana, bemereye ko agiye kurwana, bemereye ko yahaguma agahangana n'abarusiya, bahabonera amahirwe yo guca intege Umurusiya. Intwaro zose rero mubona aba banya-Ukraine bahabwa ni intwaro zo guhangana, cyangwa se ni intwaro zo guca intege Uburusiya. Nge mbona atari intwaro zo gufasha Ukraine, kuko barabizi intwaro zafasha Ukraine kandi kugeza uyu munsi ntazo baramuha. Ubu ngubu Zelensky rero akaba yahawe na cluster, akaba yahawe mu minsi ya vuba akaba zahabwa na F16. Murabizi NATO yarazimwemereye. Uyu Zelensky rero bazakomeza kumuha utwo tuntu duto dukomeza gutuma Umurusiya aspendinga mu rugamba, kugira ngo barebe ko imbaraga z'Uburusiya zamanukaho gato, kubera ko aba banyamerika nk'uko mubizi ikintu bashyize imbere cyane ni ikibazo cya Taiwan. Ibi sinzi niba Zelensky ajya bitekerezaho. Ikibazo cya Taiwan ni ikibazo umunyamerika ashyize imbere kurusha n'iyi ngiyi Ukraine. Ubu rero iyi nama ya NATO irimo guterana. Tumaze kuganira ku bugambanyi NATO cyangwa se abanyaburayi bagiriye abanya-Ukraine, n'ibyo Zelensky perezida wa Ukraine yagiye yibeshyaho. Ubu inama ya NATO iri guterana. Ni ibiki bizayivamo? Tuzagaruka hano kuri iyi podcast nyuma y'iyi nama turebe ese niki cyabaye. Gusa nta kizaba, kubera ko
NATO ntabwo yiteguye kwakira Ukraine muri NATO ntabwo yiteguye kohereza ingabo zayo muri Ukraine. NATO yiteguye guha Ukraine utubunda twa feke nkuko mubizi Leopard bavugaga zari zirenze, mwarabibonye ibiri kuzibaho. Izi F-16 nazo bagiye guha Ukraine ni indege zidashobora kugira ikintu zihindura, kuko umurusiya mu kirere arakaze, ntabwo wahagurutsa indege, ntiwanabona naho uyiparika. Ibingibi rero byo kubona aho baparika, hakaba hari igihugu cya Polonye nkuko mubizi gihora kiri imbere mu bihugu bifasha Ukraine kurwana n'abarusiya, ariko byagera mu gufasha Ukraine mu bijyanye n'ubukungu abangaba bakaba babarizwa inyuma cyane. Nkuko mubizi bari barafungiranye amakamyo menshi y'ibicuruzwa by'ibyo kurya byari biri kunyura aho ngaho muri Polonye. Iyi Polonye rero ikaba iheruka gutangaza ko yiteguye kuba yafasha Zelensky ko indege bazamuha zajya ziparika muri Polonye zikarasa ziturutse muri Polonye. Ibi rero nabyo ntibizashoboka kubera ko aba banyapolonye baba bikururiye ibibazo, kubera ko leta y'Uburusiya, umuvugizi wa leta y'Uburusiya Peskov yatangaje ko ahantu izi ndege zizahagurukira ariho bazarasa, ahantu zizaparika niho zizarasa. Kandi nkuko mubizi iyi Polonye iri muri NATO. Icyo gihe rero ibyo bintu bibaye, yaba ibaye intambara ya gatatu y'isi yose. Uburusiya bwaba bwinjiye ku mugaragaro mu ntambara ibuhanganisha na NATO. Ibyo rero ntabwo bishoboka, Polonye ntabwo izabikora kubera ko NATO ntishobora kubemerera ko ibyo babikora. Ku munsi w'ejo rero tukaba twarabonye umuyobozi wo muri NATO, uyu nguyu ni Erdogan wa Turkiya. Uyu Erdogan wa Turkiya akaba yarakoze akantu gasa no kugambanira Vladimir Putin. Karasa nako aka kantu karasa nako kugambanira Vladimir Putin. Na akantu ki Volodymyr Zelensky ubwo yavaga muri Turkiya yamanutse muri Ukraine, amanukanye abakomanda ba Azov battalion. Mukaba nkuko mubizi ni battalion yarwaniye muri Mariupol, akaba ari battalion y'abanazi. Iyi ngiyi rero mu masezerano bagiranye n'abarusiya ubwo baguranaga imfungwa, bumvikanye na Turkiya ko iyi battalion izajya kuba muri Turkiya ikazahava aruko urugamba rurangiye. Volodymyr Zelensky rero ejo bundi ubwo yavaga muri Turkiya akaba yaramanukanye na bamwe muri iyi battalion, abamanukana aho ngaho muri Ukraine. Abantu bakaba bari kwibaza bati aka nakagambane kuri Vladimir Putin. Bari basanzwe bakorana neza nkuko mubizi. Iki gihugu cya Turkiya ntikigeze gifatira ibihano Uburusiya. Rero nugukomeza tugategereza niki kijya mbere, kubera ko nkuko mubizi amasezerano y'ingano cyangwa se y'impeke y'ibiva ku mpeke agiye kurangira vuba hangaha mu cyumweru gitaha. Kandi aya masezerano umuntu uba uyayoboye ni Perezida Erdogan wa Turkiya. Turibaza tuti rero ubwo bizaba bigeze ko basubira ku meza y'imishyikirano bizagenda bite? Ese abarusiya bazongera kwizera Turkiya mu mishyikirano bakorana na Ukraine? Nukubitega amaso tukareba, ntitwamenya ibyabaye. Wanasanga uyu nguyu Erdogan yari yanabivuganyeho na Vladimir Putin, ntawamenya. Abangaba ni inshuti. Rero nkuko nari maze kubibabwira, turakomeza dutegereze iyi nama ya NATO niki ivamo. Iyi nama ya NATO niki iri bwemerere Ukraine ko contre-offensive ihagaze ahantu hamwe. Ukraine ntabwo iri gutera umutaru. Ukraine ntabwo itera umutaru ku rugamba. Ibintu bihagaze aho byari biri. N'abarusiya bongereye abasirikari ku rugamba, ntabwo baratangiza contre-offensive. Mu by'ukuri nge ndabona impeshyi igiye kurangira urugamba ruhagaze hahandi impeshyi yatangiye ruri. Iki ngiki kikabazaba ari ikintu kibabaje cyane ku banya Ukraine. Bahawe intwaro nyinshi, bahabwa ibikoresho byinshi. Abasore babo bajya gutorezwa mu bihugu bya NATO ahantu hatandukanye. Tukaba twibaza tuti rero umusaruro nuwuhe? Ubu ngubu muri iyi nama iri kuba, uyu nguyu Zelensky ari gutanga iyihe ripoti muri iyi nama ko ari nayo izaherwaho, kubera ko NATO nibibona ibintu barimo muri Ukraine bitari kugira umusaruro ufatika, ibyari byo byose abaterankunga nabo bagenda bacika intege. Rero no gukomeza tugategereza ibibera ku mirongo y'urugamba nkuko twabibonye. Aba barusiya bakaba bakomeje guhangana n'abanya-Ukraine, aho abanya-Ukraine bigaruriye uduce dutoya turi nyuma y'imirongo muri Bakhmut. Ahangaha rero abanya-Ukraine nabonye babyina insinzi ko bigaruriye uduce duto muri
Bakhmut n'abarusiya barabyemera, ariko nuduce n'ubundi turi nyuma y'imirongo y'abarusiya. Ibi ngibi ni ibintu biba, ni ibintu bisanzwe. Na hantu uyu munsi uhasanga abanya-Ukraine, ku munsi w'ejo ukahasanga abarusiya. Tukaba dutegereje n'iryari abarusiya bazapushinga bagana i Kiev ko ubushobozi buhari. Ngewe ndabibabwira nuko Vladimir Putin ntabwo arashaka gukora contre-offensive y'abarusiya. Ikindi kandi biravugwa ko abarusiya baba barakoze inama rwihishwa n'abanyamerika. Inama ikaba yarigamije ko abanyamerika babivamo ibi bintu. Nkuko nabibabwiye, abanyamerika biteguye kuba babisigamo abanya-Ukraine nkuko byagenze muri Afghanistan. Aba banya-Ukraine tukazababona Volodymyr Zelensky n'abamushyigikiye cyangwa se abari muri leta yiwe, tukazababona ku kibuga cy'indege cy'i Kiev birukanka ku ndege basombera. Iyi rero ni imishyikirano yabaye mu ibanga, bamwe barabyemeza abandi bakabihakana. Abanyamerika baravuga ko abarusiya aribo batangije igitekerezo cy'uko iyi nama yabaho, abarusiya bakavuga ko ari abanyamerika babitangije, ariko ikigaragara nuko iyi nama yabayeho kandi kikaba atari ikintu cyiza kuri Ukraine cyane. Ni ikintu navuga cyiza kuri Ukraine ariko kitari cyiza kuri Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky muzi wabaye umusitari cyane kuri social media, wabaye umusitari cyane kuri za YouTube kubera ama interview agenda akora. Ni umuntu upostinga nka 3 ku munsi, ni umuntu ukunda kamera cyane. Rero n'uru rugamba yarubyaje umusaruro nkuko mumubona. Ni umuntu uhora yambaye gisirikari, agapira ka gisirikari. Ni umuntu wigaragaje nk'intwari mu bihugu by'i Burayi. Rero hakaba hari imipira ya Volodymyr Zelensky, ingofero, ibintu byinshi cyane. Ariko ibi byose bikaba bizajya mu mazi niba Zelensky atereranywe Uburusiya bukigarurira Ukraine nyuma yuko abanya-Ukraine benshi bitabye Imana muri iyi ntambara ya Zelensky. Navuga ko iyo agira ubwenge akumvikana n'abarusiya urugamba rugitangira, akemera kumvikana n'abarusiya, akabemera ko atazajya muri NATO, ibintu byari guhagararira aho ngaho. Rero numva ko ubutwari n'ubustari bwa Zelensky ibi byose bizahita bijugunywa mu mazi igihe cyose uyu mugabo atazabona intsinzi muri Ukraine, igihe cyose uyu mugabo azatereranywa akirukanka inyuma y'indege, azaba agambaniye abanya-Ukraine kandi n'akagambane ke kazaba kagiye ku mugaragaro. Yes, ibingibi rero ni ibintu bitazabatungura kuko abanyamerika niko bakora, niko bameze. Murabyibuka intambara yari ihanganishije abasoviete n'abamujahideen bo muri Afghanistan. Ahangaha abanyamerika bashyigikiye cyane ba mujahideen, babaha ibikoresho, babaha za Stinger, bahangana n'abasoviete. Ariko ubwo abasoviete bemeje ko bavuye muri Afghanistan, aba banyamerika ntibongeye gufasha aba basovieti, bahise babatererana. Apeti yo kubafasha yahise irangira, icyo babashakiraga cyari kirangiye. Baratereranywe. Rero niho havuyemo leta y'abatalibani, niho havuyemo Al-Qaeda. Ibyavuyemo namwe murabibona. Ibi rero nibyo dutegereje bizaba muri Ukraine igihe cyose hatazazaho umuntu washyira imishyikirano imbere ngo ibintu bihagarikwe bitararenga irudubi. Iyi ni Waka Waka podcast. Rero ndabashimiye cyane, mukomeze mugire amahoro y'Imana, mukomeze mumpe comment zanyu, tuzajya tuziganiraho hano kandi nkuko twabiganiriyeho mu kiganiro cyashize. Comment zijye ziza mu kubahana, duhana ibitekerezo tubiganireho. Ngewe ndabizeza ko nzajya nza hano ngafata umunsi tukaganira kuri comment zanyu, tukareba uwatanze igitekerezo cyiza, twese tukagitangaho ibitekerezo. Amahoro kuri mwese. Rero iyi ni Waka Waka podcast.